Ole tuntum video chuanin ti vanel mangain 24/7 kadam doi ti la cheu taksina an sak kha karon reak dona hemi hla hi zep thu cheng lo frank taka soi chuan a original aya nal kati zo kania vocals line ni se original aya nal kati zo kha tin music arrangement ni se original ai khan changkang kati zo kani dik taka soi chuan ka zep boilo meng he chu anal kati tak tak ti chuanin kan ngai thla phei chinanga atir bera chuan music kha aron kal tle mangrenga atira khan hemi music arrangement ina atum ber ni ka hriat chu atira ti hian zoite music po tam vak lo ma se to pa pui chho tel tel turang chi kha kan hre thiam dan tur zoin kha tiang chiang khanin kal puyen tuma ti chuan atira khan hip hop vibe do lekin i drums po acoustic drums ri manglovin ti khan anron tirita mo ti chuan guitar ni se feelings tam lovin aron thai pa ngai ve do mai ta ti chuan in hayan musician te thalum khop maya we free mate bruce tin an guitarist pakhat zoki even flow an bassist khan nge tin drummer ani se ka play pui chak te ka lo soi to eric kha ania an thiam mai ni in lo ngai thla nga a music le a hla hi in me boxia a hla ina a ken tel music ang hi anon provide nin ka hre tun tu mai chuan mangai voice control zia khin se thein karinga atira khan soita kang khan hey music hi mo tuna ken life in antitani soundtrack te pongalo mang mai theya khami soundtrack le kan vocals in mil tak turanga kan adjust thiam ve po hi ngaya mangai po atira music aron di mang che in a vocals a pokheron da lo ang rengaron san yamatin aron sadim bokani a khora sarun nengaron kang le deuh hlekanga van ramai chan dire kadam doi ni kadam nai ni a osanga a onal zia khatin atira chon ni hip hop vibe pang deuh hlek khanin i drums te po anron tiria heta henin i DJ ang deng deuh hlek kharon omin ka hria khami khanin atti ni mai theya tun mi kha i drums sampling a kha aron play char char me ti chuanin a chorus ai ro chon tom step oron ri chho chanta tin mangai a o octave sagin ron satwa a hla po annal MMA boxetin guitarist ni se pu e frame mizo guitarist zinga chuan kut thlak fiber pole ani hialang su ti thei in akarla ka khan ninom lo tok to dinaron feel char me boka awahanin me takkate me la le music hi chu
mangai che kavel khi akon fi melin lo ti mei theya ma se hemi chungchang interview na athu soi hi interview na nin ka she ka ngai thlak to kha ama soi ngei khi nia kiti hun lai khi mizo idol an thlan zo lim kha ania ti chuan pressure kha nei na sa em mai ni a chan chu thazo award ta zai do na ani lo po zai thiam zai turan tam lutuk amai ro chu ani khi idol a thlan zo limani wang khian mi puin an focus don ti ria la thlan chung changa po auluk em a eng la hi nge ka sak tha ang ti te chu tiang zong zong hei mizo idol alo ni zo lim nen khan pressure khi an nei sang em a chu chu ama point a soi ve thlot ani hetia kon female do kan mu ang khi ani chi alo ani mel pwe frame guitar feels and a lutuk tu na han ka ti top lo thei lo heta hian mi puite audience te khi hanen ula heta hian in guruji David Darlong ti te Deborah ti te pon oma hi tunge mangai ne na zai thau kha ming ka thai gil thut mai eng poni se ka soi tum zo ka chu audience te khi hanen ula atu te mai po khianin mangai zai hi an focus ani an ril ru zong do tho ki an pe te khi chiang lu tuka ke hi zai thiam ni taila ka chak ber tur chu le nuam ka ti ber tur karin chu ka zaya hen mi pui sa hokin lam lui se anuam ka ti lu tukang ma se chumi aya nuam ka ti tura karin chu hei hi ani ka zai kha mi puin an chik ti shein ngoi thapin uluk deuh hian min clear deuh se chuti lai feelings su anom zok ngei karinga chuti ang keima puina kalo dream thina zai them ni taila chuti ang chu anom karing katiang chiang vai pakha audience ti a khen mangai hian pe thai ta tani ke tu te mi po khenin serious tak mai nan lo ngai tha azai khi an chi kani ti hi a hriat ngoi ni the prophets lampang hei an band member te anon langa tin zoram chani aronom boka hetlai hen machuana music hope music nei tu pa te pon ron lang boka ti chuan mangai zai thimin lo omin karinga en tu zinga po a voice control dan te music ina aken tel dan zela a voice control dan te khin lo chik thawin karing dynamics ka sei fo china piano play te po hini thawa dynamics control om lova level inang veka arik phei chung hi chuanin anal lo chin ani kan music play te kan piano play te tinal tu chu dynamics aring le azoi ahun takaronom thina khan atinal mai ne chu tiang do che chuanin mangai vocal sa po khen ania che aron ti lai te po kha lo chi kula ka ngai thlak zong po hen ka mul thi ding deuh sung thei tu na khan a chan chu hey guitar solo ron om don ta mizo zinga chun guitarist traber Paul ti a soi thei pue freeman apera guitar rhythm ero chu soita khan even flow lampanga an basis kha khani ta ni ti chuanin engwai nge ki lai khenin pui ka ti puti chuan hei guitar solo ron lut ta ti ro tin mangai zai top ta ni
khatilai connection fu lutuk in lalon nal lutuk kha hinia guitarist te pokon om meithaya kan guitar solo kha kan music play ne in milem tin vocal setangin a kal chho le don ta khata khan ain lalon nalem ti kha kan chi kha thaw me tuna khianin ain lalon nal lutukani mangai zai ron zowa pue frame ron lut chho le vel an not ain mil lutuk lai vel ke ka soi thiam lo trong kam thiam da win soi se ro pui da wangin han soi seng chuanin do thu sam tur nia ka trong kam thiam na hena tlin lo ni do ber mai khelai connection fu chho lutuk ke chu lo chi kro o an audio engineer post production an tingai point ka ringa hemi hi chu engpo chuni se ain ziak lem lo ani hi engpo chuni se engwai nge khatilai khan karon ti top ti chon audio engineer an soundman chalutuk che ti lai kha che aron ti ta khami che ti kha ron da nonin mo ron rinonin che ti kha aron rinon ani a music ne na in mil thap si khan tin khami khani satlia mai lawa che ati pa ngai zo ka ma sabbera kha chu center aron ria a che dot tu kha earphone nen in lo ngai tha emo woofer speaker ki main lo ngai tha stereo ridik takin lo ngai tha ni chuan che a dot tu zo ka kha veilam panga aron tiria chuan che nung bera kha dinglam panga aron rik tir la thungta annal em mai ne tilai po he music ki atira ka soi khan la chin chem atira chuan tiro pattern simple takin hip hop vibe da win aron kal de cheka aron pui chho tel tin a music genre te pon ron thak hial ta top lampang a chuan tuna mangai sak chho lai pheki chu a climax ani to ni musician po anin sum lu tuk to lova mangai poin a thei topin effort ron peto a thei pa topin ron zai to life angai thaka chak top he thili chu life in ngai thlavela a pui don lu tuk he ti kan ngai thak le ang ai hian kila ki phua tu rambo sa ram enga poron lang nge a ani pokhin in ro pui ti ve nge in karing a hlap phua hi khiti ang mm cover nal tu an lo om thei ki a in chuang ve veng in karing ani và hẳn bụi mía về hai lai chầu về muốn ôm tới kia này là ngay thật tuy lụt tục rồi nín cái gì cút bên lúa hùn tổ nín cái gì sân chú là cái top tổ đó na attention mang em bẹc cả anh là bẹc uluk bỏ đi mấy thế mà sẽ cút tới hẳn bên lúa tổ sẽ lại lai chầu về là cái chuyện mà sân chú mang ấy dài cái bụi lụt tục cái này international level bỏ đi sẽ giả bụi lo
nong ai tharo pui don lutuk khai bizo idol ni chu lo tlin khop in ka ria tin atir bera khan zep ho lovin ka soi topa original sa tu chu ruat feli ania ruat feli zai dan chu kan ria zai pop chi mizo ina zai thiam kan ti chi khania a zai thiam reng po ka ruat feli po a mai ro chu mai khian next level aron kai puinin ka hre hela hi engkim mai khi vocals traboxi control lutuk noyaron sa tin music ina aken tel angzel khanin expression te aron pethiama anal ni top original ain anal katisok music arrangement ni se original ai khan nal katisoka vocals ni se original ain nal katisok latam takichu original hi an khum thei meu lo thina ma se heta ero chon a khum chiangin ka hria khati zong khatu dum video chu ni phot sela in ngai dan te comment section ai lo se le tho don nia